O'sha aka qayta takrorlanmaydi. tushunukli, rahmat o'sha tushunuk, so'z qadrini bilganda odam bo'ladi. Gevra qurilay va kim xatura söylese o'sha pravda emas. Yo'q. Sizlar da bizni tushundingiz, biz da sizlarni tushundik. Adam bo'lganda meni tushunishib, o'qib ko'rish kerak, ringa jaqtirmaysiz. O'zingizdan uqaldi, atayın keldik-da. Anan degan bayka, bu degan daha bir jol bul emas, boshqa kuni daha bir narsaning ustidan chiqib qolish, o'shanday narsaning oldini olish uchun doimo tushunuvмен qabul olib beribizdichi. Anchalikqa bormaydi. Moskvada vaqtli sizlar qalib ketmaysizlar bu yerda. Mekeninglarga borasizlar, to'g'ri? Bizda qalib ketmaysiz aka. Barib ketasiz, büyük narsa. Dunyoda vaqtli. Va men sizlarga aql o'rgatganimni olishmi, men sizlardan kechimda. Balkim balanglar men tengimda, biroq bol jana qilgan narsa bilmayman. O'ta yurak to'ritdi-da. Jaman jinim keldi, canım açtı. Ana men işe boluşqam, Özbeklerin жақшылары бар. Андай нәрсе бұл бияқталы айтқан. Анан ким айтты мұны? Голосовойды қойғанда мен уже зайдын бере алмадым. Buni Alloh o'zi ko'rib turibdi. Bu kim голосовой tashigan bo'lsa ham niyatga yarasha Alloh tomonidan jazosini olsin. Bu kim голосовой tashigan bo'lsa. Lekin volontyor kelganlar to'g'risida yana bir обращение. Biz undan uzr so'raymiz. Sözünüzді бөліп қойдым, голосойдан сыртқары деле да. Сіздер Алла деп сөйлеп отырсыз, бардығыз Алла деп сөйлейсіз, бардығыз бір мұсылманбыз. Бүгін қырғыздарда ушундай бала ауырып, общий қырғыздар бірігіп, бирле қырғыз емес, өзбек, тажик, Қазақстандан бүт Европалардан бері ақша чоғылып ушундай жардам болуп атат да. Анан бүгін bizde bunday боло турган болсо, ертең сиздерде ушундай болуп калышы мүмкүн. Биз бир эл, биз бир мусулманбыз. Bir-birimizге жардам беришибиз керек да. Наоборот, баягы бөлүнүп, анан сен волонтер, сен киргенге болбойт, буякта тияк буяк дебейчи. Туурабы ака? Бул голосойдон сырткары деле бардыгыбыз бир мусулманбыз, Алла деп сүйлөп атабыз. Ama dataсын айтабы, бүгүн 18-і. Mana 18. 18-і saat 9-10'da. 18 mart 9 болду ровно, Болду жигиттер бияка Ташкент Ситиге келип, кайра разбор кылып, эметпегиле мына бүгүн именно келдик. Азыркы саатта азыр группаларга таратабыз жигиттер. Түшүнүштүк, сүйлөштүк, байкелер да мына айтып атат. Надо будет поварларын чакырып берели, ар бирөөнү сүйлөтөлү. Ошол голосовой менен салыштыргыла, эгер ошол болсо, давайте выявим деп. Биз да кызыктарбыз депчи, андай өздөн чыккан жат жаман дегендей эле. Мындай нерсе кайталанбасын, мына жигиттер силер дагы жана каныңар кайнап баргыңар келип тургандар, биздер эле ошондой болот, бирок чыдабай келдик мына. Так что всё, момент жабып эле коебуз. Давайте, салам алейкум. Assalomu alaykum hammaga. Salam aleykum. Nimaga tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, yana bir bor uzr so'raymiz. Biz hamisha bir to'g'amiz. So. Aka, ошондой кыскасы